namanye bafuna ukuphila right. Yeah, ngithanda lento ayikhulumayo manje. Ufuna ukuphila right Yeah. Yeah, mina nanginomthokozisi namhlanje ne. And wena ushilo wathi mangikhuluma nawe ngathi mina ngikutshela Into ngathi ngiyakwazi and akwazi. Uyaqala nokungibona. Ngicala nokubona yabo. Manje bheka ke mfethu uyabona nje ukuthi indlela ongithinte ngayo. Kunento so ithemba lisekhona kodwa siyazi ukuthi ubuhlungu buthatha isikhathi yabo buthatha isikhathi ukuthi kuphume yabo asikwazi ukuthi singavumela ubuhlungu bucontrol impilo zethu maye bokuthi ngenze njani ingakho ngithi mina ngimamela ngithini unganginceda ngani ngimamela angeke ungincede ngalutho mina mara mina ngizokunika nje into eyodwa you understand ngiyakuzwa sonke siphile ebuhlungwini sidlulile ebuhlungwini sinabo ubuhlungu futhi sizohlala sikhathazekile empilweni zethu yabo kodwa ke ingakho mina ngithe kuwe ngicela ukuthi uzifundise ukuthi noma ngabe mhlawumbe uphuzile lento leyiphuzile or uphuze kuphi akubuyele uwazi ukuthi noma uwedwa lapha endlini awunamfazi awunanix ingane zakhe azikho namhlanje you understand thatha na indaba ke ngizopha yona namhlanje khona lento esibiza umthandazo akukhulume noNkulunkulu ngoba abantu thina ungakhuluma nami manje ngithi ufuna 1 rand mina ngikwazi ukuthandaza mana ngizokunikeza iBhayibheli angikwazi ukuthandaza ngizokunikeza iBhayibheli ngizokunikeza khona nasesontweni angingeni ngizokunikeza kunanto ebhaliwe lapha eBhayibhelini ebhaliwe ukuthi umthandazo kaNkulunkulu baba wethu wasezulwini baba wethu wasezulwini yabona imali engcwelisa igama manje sithandaza leyo nto leyo qedile mthoko